For exclusive and authentic news from the camp of Kumasi Asante Kotoko and Ghana football as a whole, subscribe to Mandators TV. Okay, ma yema T4 ni ahwefo nyina kwa ba emfa emra Mandators TV ere e first day awo page na wa like page ni wa share na wa subscribe na unua enso etimi anya bi ahwe. Marika ka just say this page we solely talk about Krobia Kumasi Asante Kotoko and Ghana football as a whole. Now Sharon said the Betpawa Premier League games etimi eba so over a weekend na general statistics and also APM edo yere hu nsem nyina nsoro etimi eba abeda and 10 times no me dime ho aba na me baya na yede general statistics and also etimi APM or Betpawa Premier League no yetimi ere hu nsem no enso etimi ede adan. A journey of 1,000 kilometers begins with the very first steps. Let's go. Enti yeshin stamina sedia na yeko akopie mu ewo nyetie ene se na agyeman badu the first sports stadium number 1 Friday and sa game no itimi eba so abra kraba ne din ene Aduana Stars etina fi share kaba kwa brekum Chelsea entimi ante sai kano abrante ne din Rich Saki ene itimi nya man of the match ewo sa game no ene wachi no ukopie ma ne yetese bechim na nafosu di abo park no Beche United etina fi ehye ekaba ko Emma Club and Din and Mediama Sporting Club a born a canon Munua, Abrante Jonathan Swanso Equina man of the match, and so Eddie Isi Niso, Nanuachinuku Pimu, Ewan Yetense Bibiani the Dance Park, a Bibiani Gold Stars, and so it me etunsa Efre RTU, Retamala United, Omoshe Kami and Sama Retamala United team no, and so Antim Arabraka, Rich Frimpon, yes, Richard Frimpon, and also Equina man of the match, and Wachino Abrante and Din no. Abdullahi ano Hafiz enso ekunya man of the match Abra Karela United Wamone Club and Accra Great Olympics Erepen so eno so no obia entimi amfabo anto ne yonko atna Legon Cities enso ekwawe ekoboy against Nations FC Dr. Kwame Chase Sports Complex ere so obia etimi sheka bako bibia enso no etimi ekoye etimi edi ema eno achina branch and din eno ene Abdul Manaf Umar formerly of Accra Heart of Folk, yes, or also no, it ekunya one goal Edmund Suaterman, Abramochi FC Samantes, Elbomo Amunso Entimi Antoine Nakuramansa Park in Suatre, and Wachi Sharonso, Se Udwani 8 me Hrima Accra Heart of Folk, Etna Fini Dreams FC, and so 8 me Edibody Bibia, Entimi Amfabo, Anto Nyonko Atanana, Sharonso Se, Abrante and Dean, and no Michael Ampadu, and so in your man of the match, I was a game now. Eronso eko soro emu eno achino netie ene se Pando Heart of Lions enso etna fi omunso entimi anshebi ema bofo akwatano enso entimi anshebi Ebeneza Aban enso enya man of the match and the last gamer eronso etimi eko soro Krobia Kumasi Asante Kotoko eche Accra Lions born kaba ko a woronso entimi anti Abrante Shokan Muhammad enso esi aka Edma Accra Lions ono enya man of the match ere ho nsem so no itimi down Abra Karu Watara ekunya the winner no Edma Krobia Kumasi Asante Kotoko na after match for the Senior League table no eronso esi table 4 kwatano eri kan with 8 points Sans na Legon Cities etos minus 7 points Nsuatman FC toso miensa 6 points Enwachi FC Samantes etoso 96 points Bibiani Gold Stars etoso enum Ronso ekura points ro mako 6 Bibia enso etimi ejira brane etimi edi emano ne etini se Aduana etos insia 6 points Accra Great Olympics etos enso 6 points Krobia Kumasi Asante Kotoko ewo hobi na mbom Karela etos mako nwotwe
omo 5 points. Accra Lions etos enkron 5 points. Asante Kotoko edu 5 points. Ubenya Nations FC omo tos edu baako 4 points. Eno ati Pando Heart of Lions etos maako edu mienu 4 points. Ede kura mo Dreams FC etos edu miensa omo ekura 4 points. Eno ati Mediama Sporting Club tos edu 9 4 points. Ubenya club anidin ene ano brekum Chelsea omo tos edu no 4 points. Ene kura mo eno ati udo ne 8 match rema Idunsia na Accra Heart of Folk omukura points na maako 4 ena Real Tamale United etoso maako dunson 17 4 points Brekum no Betpawa United mom etoso maako dunwatwe amo ewo 3 points ede ho 7 down na kopiem statistics a epiem ewo games no mu a goal king chart no Abrante Steven Amankona esi akan edma Brekum Chelsea wa 3 goals Evans Adomako Redu esi akama Kabala United Washe 3 goals. Berima Ban esi akama Nations FC. Washe 2 goals. Ronald Frimpong ebo Edma Club and Dini Goal Stars oronso ashe 2 goals. Ena Baba Hamadu Musa enso ebo Edma FC Samatesa. Washe goals no makoma kutu abibia enso ejira brane. Edi emano na intense se goalkeepers enso ekipu clean sheet no. Mipacho sei ena enso no. Esi eti ewo ho na Sharon se Mandatas TV ana waso eguso anase wani eguso awonso ultim ehwe no na me patro intense se goalkeepers enso elbom post ho ban abo entimi entom net no me patro clean sheet chart no esi ana esi etie uda ne etimi ekire mu pade a abranche ne din ene no Imano Kobi esi akama bofo akwata no ade se urama ono ewo 3 clean sheet na mom Benjamin Asare si akama Great Olympics or 4 clean sheet and na Imano Kobi enso etimba 3 clean sheet eno achi no Thomas Kobna Osayes onso esi akan Edma Heart of Lions onso 3 clean sheet a bibia enso etimi ekweyi etimi eti emano Solomon Aboshi esi akan Edma Dreams FC or 2 clean sheet and Daniel Afogzu enso esi akan Edman Settlement FC onso ewo 2 clean sheet bibia enso etime kwe na me patron after Monday for ne abo games no mako 34 me patron home wins a apiem no 21 away wins 2 sans na draws no enso mako 11 goals a apiem no 60 goals home teams no ashe goals no mako 44 and away teams no ashe goals no mako 16 na goals a apiem no first half goals no 24 goals and second half goals no 36 goals bibia ekwe in terms of say player bi edipo etro no nkasa ne net ayefa ne on goal no obi antime fa ball enso entime ento ne net penalties mako 7 and apiemo na sa penalty 7 ni nyina no players no enso etime abo edi atwat na yere ho nsem etime edan obi a entime make penalty yellow cards appear ya mako 127 and a red cards no mako 3 ewo ho the next games are baso no mamemfa n2 anim se krobia Kumasi Asante Kotoko ebetafe Baba Yara Sports Stadium omuni Aduana Stars ana ebetimi abo 13 Friday ana game no baso bofo akwata no ebetafe Saturday wamuni bibiani Gold Stars enso ebetimi abo eniwa tinyame adma Sunday games eronso baso no me patro wafa park no Pando Heart of Lions betnafi omuni Accra Heart of Folk ana etimi ebo eniwa ti Mediama Sporting Club betnafi no omuni Nsuataman FC enso etimi abo ewa Akon Park eniwa ti Sharonson se Brekum Chelsea enso betnafi Sunday omuni Nations FC o Brekum Golden City Park no ana monso ebetimi abo Red Tamale United enso etnafi no omuni Kabala United enso etimi abo Alumama Sports Stadium Tamale ena game no baso enu achi Legon Cities enso ebetimi atnafi omuni Betpawa United ena ebetimi abo me patro Ewak Sports Stadium ena game no baso FC Samatas ebetan Century no monso atwo monsa Africa Club and Day and Dreams FC no monso etimi abo Monday game bako enso ebetimi atodwa Abra Accra Great Olympics enso betnafi no money Accra Lions atimi abo ewa Accra Sports Stadium na mamemfa nto anim se player of the month of September no minio enso etimi aba Abrante Saka Dauda esi akama bofo akwata no idin etimi aba
Sounds na Steven Amankwana esi akama breakum Chelsea di ensom etumi aba Elijah Day esi akan edma tanabofo akwa ono se di ensom etumi aba Sounds na abrancha ne dini Papa Hamadu Musa enso ebo edma club and di and FC Samantes ono se di ensom etumi apiemo Evans Aduma Kuredu esi akama Kerala United ono se di no ensom etumi apiema bibia ensom etumi ejira brane ensom etimi edma na coachisa omusu nomini no omusu di etimi ebae in the month of September coach omusu etimi abom homode no mipancho nomini no so no sei era empanimfo ensom etimi ebae ama bia ensom etimi ekoyi etimi edma mamemfa ento anim se owramo pade a coach an din ani Samuel K Fabian. Yes, Samuel Parkwasi Fabian, the ensom etimi ebai, Ojama Legon Cities, Sans no Panadin, Ede Steven eno Frimpon Manson, or also Agent Edma Bofa Quatano, the ensom etimi ebai, and a Luridin Amadu, enso Ejnemo, Ed Emma Club and FC Samantes, honestly Dino, ensom etimi ebai, on Mandatas TV, statistics, bebre ensom ebetimi amount, na bibia enso etimi akweyi, na monsoli on Krobia Kumasi Asante Kotoko stories no yetimi edit down subscribe like page no na share na nua enso enya bi intimi enhwe.